Biro bya perezida ku isi hose aba ari ahantu hakomeye byakongera kari n'ahatuye bikaba akarusho. Ni inzirindwa cyane ihabwa agaciro haba ku bayibamo cyangwa bayigenderera. White House inzi ikorerwamo ikanacumbikira perezida wa Amerika, ifite amateka akomeye kuko ari imwe mu nyubako za leta muri icyo gihugu zimaze igihe kinini, ikagira umwihariko kuba yaratwitswe harimo perezida akabasha guhunga ikanongera kubakwa, ubu ikaba ifite umwimerere nk'uwo yubakana. Perezida wayoboye Amerika bwa mbere George Washington niwe wahisemo ikibanza cyubatswemo White House mu mwaka w'1791. Ibuye ry'ifatizo ryashyizweho mu mwaka w'1792, ari nabwo hakorwaga amarushanwa yo gushaka igishushanyo mbonera cy'iyo nyubako. Muri ayo marushanwa hari hitabiriye na Thomas Jefferson waje kuyobora Amerika ku nshuro ya gatatu, nubwo atagize amahirwe yo gutsinda kuko haturanyijwe igishushanyo cya James Hoban wahise ahembwa amadolari 500. Iyo nzu yubatswe n'abakozi ba nyakabyizi batandukanye barimo n'abacakara. Bubakaga bacumbikirwa mu nzu z'ibigonyi zabaga zubatse mu majyaruguru ya White House. Mu mwaka w'1793 nibwo haje inzobere mu bwubatsi ziturutse muri Ecosse. Igishushanyo mbonera cyayo cyagaragaza ko igomba kugira amagorofa 3 n'ibyumba bisaga 100 byubakishijwe umucanga uvuye mu mugezi wa Akia Creek muri Virginia. Ubwo iyo nyubako yari imaze imyaka 8 yubakwa, perezida wa kabiri John Adams n'umugore we Abigail bayimukiyemo itarangiye mu mwaka w'1800. Kuva icyo gihe inzego za leta zakuwe muri Philadelphia zijyanwa muri Washington. Urubuga Britannica rugaragaza ko Abigail amaze kugera muri White House atayishimiye kubera uburyo yari itaruzura. Yaranditse ati, nta kintu na kimwe kirarangira muri iyi nyubako, na ruzitiro na ruto dufite, nta mbuga cyangwa ahantu hatunganye hanze, nkoresha icyumba cy'inama nk'ahantu ho kwanika imyenda. Thomas Jefferson wabaye perezida wa gatatu wa Amerika yemereye abaturage kujya baza gusura White House buri gitondo. N'umuhango wakomeje kubahirizwa n'abamusimbuye igihe cyose igihugu cyabaga kitari mu ntambara. Muri Kanama mu 1814 ubwo Ubwongereza bwashozaga intambara muri Amerika, bwageze Washington DC butwika na White House, icyo gihe yitwaga Executive Mansion. Perezida James Madison n'umuryango we barahunze, nyuma bimukira mu yindi nyubako yari iri hafi ya White House yitwa Octagon House. James Hoban yahawe ikiraka cyo kongera kubaka iyo nyubako yari imaze gutwikwa. Yongeye kumera neza mu mwaka w'1817, ari nabwo Perezida James Monroe yayimukiragamo. Mu kinyejana cya 19 hatanzwe ibitekerezo bitandukanye byo kuvugurura White House, ikaba ko kinyubaka igenewe perezida wa Amerika, ndetse bamwe bagasaba ko hakubakwa indi nzu yihariye, ariko ibyo bitekerezo byose nta na kimwe cyashyizwe mu bikorwa. Mu mwaka w'1992 Perezida Theodore Roosevelt yasabye ko White House ivugururwa iragurwa. Ni ibikorwa byakomeje kuba musimbuye nka Perezida William Howard Taft. Mu mwaka w'1901 ku bwa Roosevelt ni nabwo iyo nyubako yiswe White House kubera ibara ryayo ryari ritandukanye cyane n'izindi nyubako zari ziyikikije kuko zo zabaga zubakishijwe amatafari atukura. Nyuma y'imyaka igera kuri 50 hakozwe amavugurura, Perezida Harry Truman yongeye gutekereza ko iyo nyubako ivugururwa guhera hasi. Ikintu cyonyine kitahindutse ni igikuta cy'imbere kigaragaza umwimerere wa White House. Mu bantu 44 bayoboye Amerika uhereye kuri John Adams bose babaye muri White House. Iyi nyubako uretse kuba ibiro by'umukuru w'igihugu ni naho umuryango wo butuye. Igizwe n'ibyumba 132, ubwogero 35 ndetse n'imiturirwa 6. Igizwe n'imiryango 412, amadirishya 147 aho kuzamukira cyangwa kumanukira 8 n'ibyuma 3 bizamura abantu mu nyubako. Igikoni cya White House gishobora gutekera abashyitsi bagera ku 140. Iyo bagiye kuyisiga irangi nyuma bitwara litiro z'irangi zisaga 2,200 nk'uko biri ku rubuga rwa Presidence ya Amerika. Iyi nyubako iri ku butaka bwa hegitari 7.5. Niyo nyubako ya leta muri Amerika imaze igihe kinini. Abakozi basanzwe bo muri White House batari aba leta mbere y'1909 bicurwaga na Perezida ubwe. Mu mwaka w'1909 nibwo inteko nshinga amategeko yemeje ko abakozi ba Perezida bazajya bahembwa na leta. Iyo nyubako yagezemo firigo mu 1845 naho amatara akoreshwa n'amashanyarazi yagezemo mu mwaka w'1891.
Bimwe mu bidasanzwe byahabereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo itatu na gatanu ubwo Perezida Abraham Lincoln yicwaga muri White House, niho habereye ikiriyo. Kubera iminsi 5 umugore we Mary Lincoln yamaze mu cyumba yikingiranye aririra umugabo we. Bimwe mu bikoresho byari mu nyubako byaribwe, ndetse uwo mugore ajyanwa mu rukiko ashinjwa kubyibisha. Kubera ibikoresho n'ibimerere yo mu myaka ya kera, White House ni imwe mu nzu zisurwa cyane na ba mukerarugendo, dore ko ku mwaka isurwa n'abagera kuri miliyoni imwe n'igice. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani nibwo ibice byayo bimwe byagizwe inzu ndangamurage. Nubwo White House ari inzu ifatwa nk'iy'abaturage ba Amerika ndetse bakaba bemerewe kuyisura, ntabwo ari ibintu byoroshye kuko uyijyamo abanza kohereza ubusabe bwe mbere y'iminsi 21 bugasuzumwa. Ibyo bituma abashinzwe umutekano biga neza ku muntu uzayizamo, amateka ye n'ibindi. Ni inzu igizwe n'ibirahuri bidatoborwa n'amasasu, kuko nko mu Gushyingo 2011 hari umuntu wagerageje kwirasa amasasu 11 ariko na rimwe ryinjiye. Inyubako kandi izengurutswe n'utwoma duto dushobora kugenzura no kumva igishobora guhungabanya umutekano hafi yayo. Ntabwo utuntu twinshi muri utwo twuma tugaragarira amaso y'abahanyura. Mu gihe hari igikomye cyangwa icyo twikanze, twohereza amakuru yihuse abashinzwe umutekano bagahaguruka ingoga baje gutabara. Na ndege yemerewe kunyura hejuru ya Washington DC aho White House yubatse. Indege igerageje kuhanyura ihabwa gasopo, mu gihe gikomeje guhatiriza ihanurwa n'ibisasu bya misile biri hafi ya White House bishinzwe kurinda umutekano w'ikirere cy'iyo nyubako. Ngayo nguko rero ngaya amateka atangaje y'inzu ya White House, inzu yagiye iturwamo n'abaperezida benshi bagiye batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni Story House, nge na Lidiane Mahirwe, mukomeze kugira ibihe byiza.